Tep Sergio Ramos ia ke gol ke Bar ha ke PSG. Nah dok bau Sergio Ramos lawan nak Real Madrid sya ke PSG. Umi medan tangkat tu kat ni teli kijing lakai. Kat hado mentang Sergio Ramos udang mi medan tang pra teli kijing lakai ha ke Ligue 1 bat ke we ha ke French Com. Nah pedang kini ki pra teli uyo Tep Arco ha ke Ligue 1. Kakul ke Bar bau Sergio Ramos de uyo Tep menem step hakemet ke basabusan plus R ban job ya ke anja dalai dan not goal. Kakul ke banengkong kelawan nau kalian Mbappe hakemet ke Bar popra. Kakul ke balai kelawan nau Marquinhos lembak ini kilai gol ke lebiang ke PSG bani okuri kilai poin bapura naga di kejing kun bat dan penting naru bakayara ya ke Ligue 1 mentaka semoy dan nyau poin kilai pulai di kejing lakai. Wadada kijing lakai kidang sa samar santeli Henry ke PSG keda pentikna bakayora ya ke Ligue 1 namar kala tam hado kat saw point ya ke Marseille ke babat haker dan ke bahar. Wadada ke Marseille ke job ya barok santeli kijing lakai bedang sa kan yo tang nyau point Henry ke goal different bat ke goal again ke PSG kala tam bon dipa. Haba pais ki jingle kai ha ke English Premier League ka Man City kala job ya ka Preston dalai dan not goal lembak ki goal balat hep na Real Madrid hakmit basan bolai o Phil Foden hakmit ke Rivosan katba goal balai ka lawan no Bernardo Silva hakmit ko prapoar lembak ni ke jing job ka Man City kala kiubiang hak kerdan ke ba kledo dan nyau point ki lai ko arteli ki jingle kai ndak batam ship point ya ke Liverpool ke babat hak kerdan ke bar dan nyau point Amar lai po atli kijing lekai baladem. Haba pais ko waipat kijing lekai hadian baka Arsenal kamat ya lai teli ki namrem kalawan pai kijing kleinbor ban penrem ke Chelsea dasau la arkul. Kijing job ka Arsenal de kijing la OED en ketia ban tep arkul hagemin bakat lain ban sam nyau ka kol ko bar kalawan now Emil Smith hagemit ko ba arp nyau. Kadba ka kol ko ba kado kawan no Bukayo Saka hagemit ba kendai peu plus R. Kat baki Arsenal ke Chelsea la tep da timo hakemet bakannya bat usesa hakemet ke balai puar. Henry kini ki Arsenal kampat biang ya ke Chelsea ban job ya ke Arsenal. Lembak kini ki jing job ke Arsenal ka kiu hakerdan ke besan dasan penyau point nagi lai puar teli ki jing lekai baladem katba ke Chelsea kedang dep tang lai puwe. Ke jing job ke Arsenal kan bujing ya ke Man United ke badan hakerdan ke bandriu dasan posah point. Katba ya keran besar labat daga Tottenham keran besar labat daga Arsenal. Haba paipat ki jing lakai ha kala Liga ka Atletico Madrid kalamat ikan name kai katba ke Real Madrid kala job ya ke Osasuna dalai di gol. Katba ke Getafe kala job ya ke Celta Vigo da ar not goal. Haba pais ki jing lakai pedang ke Real Madrid bat ke Osasuna ki lai gol ke Real Madrid la tep da David Alba hakemit ke Bakadar Marco Asensio hakemit ke Basapusan bat Lucas hakemit ba kendai peu plus Rio. Lengbak ini ki jing job ke Real Madrid ke lai peteng ban bat ya kerdan bakledo hakemit ya kan point. Haba pais ki jing lakai ha ke Santos Trophy ke Mekhalia ke lakut dekat nama kai Persya ya Kirla Damar la gol. Kejingla kami Mekhalia ban penyakai yaki gol ke Kerala. Dalam baka gol batep dokan cyber hakemet basau peu ke gol ke bar kelawan nau Fico Sendai hakemet basan posan. Haba pai show Fico Sendai yak bantep lai gol niki arteli kejingla kai baladep dak batep ar gol kejingla kai banengkong Persya ya ke Rajasthan. Leng baka ni kan nam ni kai ke Mekhalia ke yak sau point niki arteli kejingla kai. Kejing lekai ke balai nak bentar ke Mekhalia kan yakun Persya ya ke West Bengal la shaim step hagapor saw beje jatmen. Te perlok tang kini wanam kler ben ai like but share subscribe dan napi ke bedang mai hagan ke channel ngini kendo pad hakawai ke video kuble shipona.